muraho neza mwongeye kwirirwa. Reka tugaruke ku mateka y'umunyabigwi Major General James Kabarebe. Ni umwe mu basirikare bakomeye b'u Rwanda. Afite amateka yihariye mu gisirikare muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari. Yavukiye muri Uganda mu mwaka wa 1959 aho yakuriye ari impunzi y'umunyarwanda. Yize muri kaminuza ya Makerere University aho yakuye impamyabumenyi mu bukungu na siyanse ya politike. Mu ntambara y'abacengezi mu Rwanda mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 1994, Kabarebe yari umuyobozi ukomeye mu ngabo za RPF. Akaba yari umunyamabanga wihariye wa Perezida Paul Kagame ndetse akaba n'umuyobozi w'itsinda ryihariye rya gisirikare. Intambara ya mbere yo muri Kongo yabaye mu mwaka wa 1996 kugeza mu mwaka wa 1997. Yayoboye ingabo zafatanyije na Lieutenant Desire Kabila mu guhirika ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, ndetse nyuma yaho yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Intambara ya Kabila yo muri Kongo mu mwaka wa 1908 kugeza mu 2003. Nyuma yo gutandukana na Kabila, Kabarebe yayoboye ibikorwa bya gisirikare by'u Rwanda muri Kongo, harimo igitero cya Kitona mu mwaka wa 1998 mu birebera na politike. Mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2018 yagizwe Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda, aho yayoboye ibikorwa byo kunoza umutekano w'igihugu no gufatanya n'ibindi bihugu mu karere. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere mu 2023, nyuma yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru mu gisirikare mu mwaka wa 2023, yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, ashinzwe ubutwererane bw'akarere. Major General James Kabarebe akaba kiri muri izo nshingano. Kera kabaye rero ejo bundi ahagaha yafatuye ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho ibihano kuri Major General James Kabarebe, zimushinja kugira uruhare mu gushyigikira umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibyo bihano, ivuga ko bidafite ishingiro kandi ko bidafasha mu kugarura amahoro arambye mu karere. James Kabarebe azwiho kuba umwe mu bantu bafite ubuhanga mu bigendanye na gisirikare, akaba kandi ari umwe mu bantu ba hafi ba Perezida Paul Kagame. Akaba yaragize uruhare rukomeye mu guhashya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 mu bikorwa byo kugarura umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, kandi agafatwa nk'intwari mu Rwanda. Gusa ntibibuza ibindi bihugu byo mu karere bimwe bya Afurika yo hagati harimo na Kongo bimushinja kugira uruhare mu ntambara zateje ibibazo bikomeye mu karere. Ngayo guko amateka ya Major General James Kabarebe. Njye nari kubw'Imana Jean Claude mwabanaga muri no nkuru. Iyi ni SF Media TV. Niba wifuza ko hari ikindi kiganiro twazagarukaho, wacyandika muri comment, ubutaha tukazakora icyegeranyo cyacyo. Stay on touch, kora subscribe, like na share. Ibiganiro nakagaruka. Ndabakunda.